za Kenya za Tanzania aho tubona abagore cyangwa se abakobwa bidodomba ko batagikugwa iva cyangwa se inyota y'ubushake bw'umubiri igitsina rikinyugwa ku ruhande rw'abadamu cyangwa abakobwa. Ikaze mu biganiro byacu hano turi ku Muntu TV, turi mu kiganiro umuntu abeho gica hano ku Muntu TV, turi kumwe n'umushitsi reka abidondore. Oya mwaramaze kumenyera Muntu TV tubeho twese ku ijisho rya gatatu ko mubizi cyangwa se Kawaya ndongendagarutse nk'uko nabasezeraniye episode welcome. Urakoze cyane. Tumaze iminsi twumva amakuru aca hirya no hino y'abasirikare barwana ku rugamba hanyuma bagapfira ku rugamba, ariko abasirikare tuvuga ni babandi barwana urugamba rwo kugwiza abantu, si urugamba rwo kubahonya. Ayo makuru uba umaze kuyumva? Reka tuve ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, turibuka amakuru y'umusore yaguye ku gikorwa cyangwa se igihe yari gakora je nabyise ubusambanyi kuko bajya bari bwarekujwe gukora imibonano mpuzabitsina. Tugenda mu gihugu kibanyi mu Rwanda aho twabonye abakobwa basigaye biyinjizamo amacupa indani mu bitsina. Ibyo byose bikaba bikurikiye mu mibonano mpuzabitsina ndenzarugero. Reka dukubitire mu gihugu kandi dusangiye umuryango wa EAC mu za Kenya za Tanzania aho tubona abagore cyangwa se abakobwa bidodomba ko batagikugwa iva cyangwa se inyota y'ubushake bw'umubiri. Si ibyo si byo wariko urashaka kumenya? Yego, ayo makuru turayumva cyane. Najewe ijisho rya gatatu nobibabwira mu mice itatu. Imice itatu abantu bavuga gupfa bazira ibyo bintu. No muri histoire z'imyaka nko mu Bufaransa hari umwami yaguye ko hejuru kubera ko abantu baragira itama byo gukora ibyo badashoboye cyangwa byo kwigana. Ni kuvuga ngo abantu ntibanyugwa na cyane cyane, reka tuvuge ngo igitsina rikinyugwa cyangwa inyota. Ni kuvuga ngo nk'urugero ku ruhande rw'abadamu cyangwa abakobwa, n'ino minsi abantu benshi baridoga ko abasore batagifise ingufu kuhaza kwabira nk'uko umugabo yategerezwa kwabira umugore wiwe cyangwa abakundanye. Ariko Jesse ndabashigikira kuko hajya ni guta umuco. Murambwira muri commentaire umugabo arashobora kuraba inyuma cyangwa karaba imbere akavuga ati bana njye gikobwa ndagifase no gitikura sindiyo, cyangwa umuntu akavuga ati yo jya mukobwa ku kibuno afise cyangwa igisusu afise n'ingwidi afise icyo umuntu no gutikura, ariko atabazi inzira amaze gucamo. Rero niho ugiye kurongora usanga yego waramuhereje ukoresheje amafaranga aranakwemeye, ariko wagera mu cyumba ugasanga bose bariko baragira ati Jesse naje nkurikira ibigori, naje nkurikira ibingoye, niko udashoboye kundongora ngo unyugwishe ebana ubura komeza umutima cyangwa ugende kugura imiti y'umutima hakiri kare cyangwa twadupompe kuko je ntituri kumwe. Yego kubera amafaranga ndazi kuyarondera. Urabona ubu abakobwa baragenda kurondera amafaranga, atuba igisigaye ni hagati y'amakuru kumva naho nyene nyuzwe. Abantu benshi basigaye barongorana kubishobisho gumbagumba. Ni kuvuga ngo kurongorana kugumbagumba ni
kurongora utazi ubusobanuro bwo kurongora. Urabona umukobwa mwiza ntiyogucika, uramucikije, ntimwaronse impanuro, ntuzi ngo mugiye gukora ibi, wowe uzi ngo ni kwinjizamo gusa, urangije izawe zivuyemo intanga ugaca wibaza ngo urya nawe arahejeje. Ariko no, oya, ijya nyubako ni nini, uko woyirabira inyuma wibaza nino, ariko indani ni nini, hari ibyumba byinshi utegerezwa kumenya kwinjiramo. Ku bakunzi bacu reka namwe ko ndakabasigire nk'agakobwa ko mu rugo mubyandike muri comment. Ninabona mutabishoboye kubitubwira nzogaruka narababwiye ko ari episode kuri episode. Urakoze cyane. N'akahe kamo rero wotera haba kugwaruka hamwe n'abakuze, kuko urabona bivugwa yuko ukwije imyaka 18 yemerewe gukora iryo banga. Ni kuvuga ngo akamuje mutera uko ushurutwe ntibigutume ukawishuka ugiye kurongora, ahubwo uko wumvise ushurutwe vuba cyangwa ushatse umubiri kugoye uzora umanza wicara wiyumvira kabiri. Impamvu hari abahungu benshi n'abakobwa benshi muri iyo myaka 18 wasanga bateye amameza, batewe ameru, umubona ukavuga ati ni umukobwa, ariko inyuma yo kurongora ugasanga umuntu asigaye ameze nk'uruzingo. Kubera impamvu ibyo yagiye ashaka wa mubiri waramuhenze uramushuka. Ibyo yagiye ashaka sibyo yabonye. Ego ubuze umubiri yarabikoze, ariko indani mu rugo hacabayo ikindi kibazo kinaremeye kurusha uburyohe bw'umubiri. Ingene rero bikorwa bwa mbere mu myaka 18 uretse abantu bavutse ku magara meza, iyo myaka 18 ntuba uriyubaka, kandi iyo utariyubaka ntushobora kuronka indyo nziza, ushobora kurya ngo umubiri ukomere urangure amabanga yabubatse neza. Kuko muri iki gihe tugezemo n'uburyo byose bikorwa n'uburyo. Rero manza wiyubake, wubake n'umubiri, hanyuma wubake igice kimwe gikunda kugora cy'umubiri. Urakoze cyane. Dushimire n'abari badukurikiranye hano ku Muntu TV. Ibiganiro byacu n'uburyohe buhoraho. Ikaze mu bihe bikurikira. Bye bye. Umunsi mwiza. Twari kumwe nanjye Rukundo hamwe n'umutumire wacu. Ijisho rya gatatu. Murakoze. Audio Jungle.